awala o le a sia. E o le awala lea I satu I atua. E a ngai I le a onga tūlanga lua a le a fioanga. I o le nei awala e tusa malefitu se lau wafe tā la ia le tau a whai o ngā luenga. Ia ma e sa whaatupe ina e le whaltupe la langi po le World Bank. I lalo le plokete o tā o le pilot project for climate resilience. Ma nei ngā luenga ua maea. Ma ua whaonga ina mo a whamlanga inga. Ia e mai se lava ia mo le onga tūlanga lua o sātu I atua. O le si awala o le a sia, ia o le awala lea I Vaisala. Ia e ono se lau wafe tā la ia le tau a whai o le ngā luenga. Ia ma e sa whaatupe ina e le tātou malo I lalo le pakete al pulenga flau inga lau ele. Ia nei fo I ngā luenga ia o toi titi o na maea. Ia ma nei awala ia e lo mwhaanga e le awhio anga awa ia le access I lato whatoanga. O le awala lona tolu lea o le a sia le komiti atina e la so Faraile. O le awala le I wata o le vai ata road. Po le awala lea mai fusi sa fotu la fai. Se I pa ia I Patamea. O le nei awala. Tā watele ona e uia e tamia I luma o le falpuipui vai ata ia ai mai se fo ia le the rubbish dump facility ina vai ata ia ma o le nei awala e alu I Totonu. It's an inland route ia o le tulang fo ile a whaape te tele ia ni ta whenga mani lolonga ia maa fia ai ia tato awala le talwhatai o le motu nei ia motu sia la whamlanga inga ia o le mawhai ona whaawau pia whamlanga inga o Taavale e whaangai le awala lea I vai ata o le umi o le awala lea I vai ata e tusa lea ma le 20 kilomita e toi titi atu tusa le umi o le awala lea ma le awala lea e mai vaitele se pa ia le tato malai vaalele I Paleolo se tawhataitaina tusa o le umi o le awala lea I vai ata o le awala whelale I vai ata o vai I le awala I whāwaenga e tai 5 kilomita se foi la kon karate o ngā lulue I tato I vaenga e whai o le toe whausino o le awala lea I vai ata ma o le taua whai o le nei ngā luenga o vai ata e tusa lea ma le 12 miliona tala ma o loo whaatupeina lava e tato malo o le naunauta inga ia po o le whaamoemoe ia o le amaea ona whausia lea awala I vai ata ia Januari ia po Februari po o le tausanga lea o le tausanga fo o le maua tula al 10 miliona le o le sele ni ato lea o le ala pasafua atu I konkaraki so ama avenga foi le business tu mo pesa sa o le ia o nei awala uma e tolu o satu I atua Vaisala whaapena ma le awala lea I vai ata mo le silafia o loo whaanga lava ia tātou konkarate Samoa ai mai se o loo whaanga I lava ia konkarate whai awala I nei I Savai ia sa o le ia sa o le o le aonga o le whaangaina lava o tātou konkarate Samoa po o konkarate lava whai awala I nei Savai ia awa o taimi nei o te lele a fianga o le COVID sfumaliva I lunga o le tātou lunga tātou tourism industry ia o le peo na o ngā luenga awala ngā luenga awala tātou malo lea e whaata wofo atu I company tumaoti whai awala o lea ua mawhai ai ona whaawau ona maua pea ngā luenga tātou tangata ona tātou ngā luenga awala o loo whaatino nei pe o le mafo angal na ia o le naunauta inga fo ila le pulenga flau inga lau ele ina ia whaata wofo ma ia tuina tu lava ngā luenga awala Samoa I
tātou lava ia kon karate Samoa. Ia o lisi fo'i benefits o le whawhaingaluenga ina le o tātou tangata Samoa. Ma o le maua lava ia le whaatupula ia le tomai ma le angawaa o tātou tangata Samoa. E whaatino ia ngā luenga whai awala. E pei o le whaamoemoe fo i lea. I le tātou ngā luenga awala kolosi vai singano. Le siati na e tele lea le whatoa mai anei ona tatala aloa ia. O le tamu whai lava lea. Ia tele ona whaanga ia tātou materials. Le maua ni Samoa. Ma whaanga ia tātou tangata nei Samoa. Ono e tele le au ngā mo le whaatupula ia o to mai malanga wa o tātou tangata. Ia ma o le a whaapea. Ona nei tupe uma. Ia o le a nofo ama wha. Sa o le.